imbere cyane ku mirongo y'urugamba ibintu byakomeye umugani w'umunyarwanda ati byakomeye ndetse byakaze reka twinjirane mu makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebere hamwe uburyo umutwe wa M23 ukomeje kuvuna umuheha ukongezwa undi muri teritwari ya Masisi ibice byinshi byabaye Tombe mu buryo budasanzwe abenshi ku ruhande rwa coalition bishwe 76 nibo biri gutangazwa ko bamaze gusiga ubuzima mu mirwano yiciwemo Colonel Ukwishatse umwe mu bakomeye cyane muri FDLR turaje tubyinjiremo hanyuma ni byinshi twakavuze ni byinshi twakibanzeho ariko n'imyemerere mbanze mpere kuri iyi video utangira nawe ubwawe wirebera ni Patrick Muyaya. Que le président rwandais et ses fils maléfiques sont en train de transplanter des populations. Tuzi neza ko perezida w'u Rwanda n'abahungu be bari kwimura abaturage babimura babajyana handi dore ko kuko bazi ko bazagenda bagasiga uburozi bwabo bw'amacakubiri kuko bazi ko ibi ari ibisubizo by'ingenzi kandi byoroshye gukomeretsa ibibazo by'ubutaka ku rwego rwa leta twamaze gufata ibyemezo ibikorwa byose byakozwe n'abo bantu ntibizemerwa kandi ntimukabirote rwose ntimukabirote ndabizeza ko nubwo byatwara igihe kingana gute ntimuzigere mutekereza ko ibice by'ubutaka byafashwe bizigera biba iby'u Rwanda umunsi n'umwe nta na rimwe nimwe natwe cyangwa abana bacu nibo banyira ubutaka kandi byongeye nimusoma amatangazo yose y'ibihugu bigize imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yose muri rusange ayo matangazo rero ahora soza agira ati turahamagarira kubahiriza ubusugire bw'imbibi n'ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nimukibeshye rero bizarangira tuzagarura ubutegetsi ku butaka bwacu ndetse rwose tuzabikora rero tuzagarura ubutegetsi ku butaka bwacu kandi amategeko azubahirizwa ni Patrick Muyaya wongeye kurikoroza imbere y'abazungu ni Patrick Muyaya wongeye kuvuga byinshi kuri Perezida Kagame ni Patrick Muyaya wongeye kuvuga amagambo ari mu bwishongozi ku Rwanda ni Patrick Muyaya wongeye kurikoroza asa n'utera ibuye mu gihuru ngarebe igihubukamo guverinoma ya Kinshasa rero mu gihe itangaje binyuze mu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana hakaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Patrick Muyaya icyo Rwanda rwaje ruvuga rwaje rusubiza nicyo nje ngo tugaruke muri aya makuru 5 ubwo rero nibyatangajwe na Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda reka rero tuze tubyinjiremo 5 turakomoza ku makuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Masisi ndabwira imirwano ikaze muri groupe y'amaboko aho M23 yigaruriye Murema n'utundi duce tw'ingenzi nka Ngururu ndabwira ko Masisi imirwano yavuzwe ikinyumba yari injyana muntu ndetse yaguyemo abatari bake ndabwira ibyinshi kuri inkuru hanyuma ndabwira mu by'ukuri ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa ni perezida wa M23 amagambo aremere cyane yatangajwe n'umuperezida wa M23 bigaragaza ko M23 ari nare ishonje kandi ikeneye kuba yagera ku ntego umurundi wisha ababikira banze kuvura abasirikare bari muri Kongo yafatiwe mu Butaliyani byagenze bite turaje tubive imuzini muzingo ndabwira ko mu by'ukuri umukobwa wa Patrice Lumumba agiye guhatana na Louise mushiki wabo ni muri manda ya OIF ndabwira ko Willy Ngoma ngo yabamaze gushyingurwa mu ishyamba ariko kandi abandi ku rundi ruhande batiwe aracyari muzima ndabahunzi yobera ndabwira byinshi ku nkuru yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye mu by'ukuri ngo kwakira amadolari ya Amerika ibindi bihugu byahunze cyangwa se byatinye bigenze bite ni gute Tshisekedi yongeye guhitamo kuba umwihanduza cumu turaje tubive imuziri muzingo telefone yaturutse Kigali yaburijemo ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika ku Rwanda mwabantu mwe ngirebera u Rwanda nihumbya ngo kandi taha i Rwanda yiriwe ahandi ndaje tubigarukeho irubavu abanyarwanda 208 batashye bava muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo reka rero byose tubyinjiremo 5 yes iyi ni News Lab TV udakanze subscribe cyangwa sabone nyaboneka urahomba cyane nge ndifagika yinamura mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza
reka duhere ku byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ibyatangajwe na Politike Muyaya mwatangiye mu byumva ndetse na byinshi hariya tuba twahinnye. Nduhungirehe yaje agaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite umugambi wo kwambura ubwenegihugu abanyekongo b'abatutsi bwitwaje ururimi. Iki kintu ndagira ngo tugisurinye cyangwa se tugice akarongo. Nuko ngo Kongo irashaka kwambura abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ubwenegihugu bwabo, bazira ko ngo ari abantu bavuga urundi rurimi, ngo ari abantu basukundi, ngo abo mu burasirazuba bwa Kongo ntago basa n'abi Kinshasa, ntago basa n'aba Outwele, ntago basa n'abahandi. Noneho ngo kuba ari abatutsi noneho kikaba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo noneho mwumvishe ibyatangajwe na Ikenge mu minsi ishize avuga ati ntimukabyarane nabo, ngo kubyarana n'umututsi ni ikibazo gikomeye, ngo kandi ngo ntimugashaka abagore b'abatutsi, ngo abagore b'abatutsi ngo uramushaka ntakubyarire, ngo akabyarira bene wabo ngo ukabarera. Noneho areka twitse noneho kubyatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga Nduhungirehe yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo noneho bufite cyangwa se bugeze ku mugambi wo kwambura ubwenegihugu abanyekongo b'abatutsi bwitwaje ururimi. Ni nyuma y'uko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Politike Muyaya yabwiye abanyekongo baba muri Canada ko mu gihe cyabo cyangwa se mu gihugu cyabo ngo nta rurimi rw'Ikinyarwanda ruhavugirwa, ahubwo ko ngo rwitwa igihutu, byumvikanisha ko ruvugwa n'abanyekongo b'abahutu. Politike Muyaya yagize ati ndagira ngo mbibutse ko dufite ibihugu 9 by'ibituranyi, dufite indimi zivugwa na bamwe n'abandi mu gihugu cyacu, turwita igihutu, ku rundi ruhande turwita Ikinyarwanda ariko ni indimi zimwe, ku rundi ruhande barwita Ikirundi. Kuri 27 Gashyantare Minisitiri Nduhungirehe yaje atangaza ko mwumve kuntu ibintu bikomeye cyane n'uburyo Kinshasa ifata ibintu ikabishyira ku rundi rwego. Ibyatangiye bitangazwa na Muyaya twatangiye tubyumva mu buryo bwose muzi. Kuri 27 rero Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ururimi rw'igihutu rutigeze rubaho mu mateka ya Karere u Rwanda na Kongo biherereyemo, kandi ko kuvuga ko Ikinyarwanda gikoreshwa mu Rwanda gusa ari ikinyoma. Nduhungirehe yasobanuye ko Muyaya avuga aya magambo yaragamije kumvisha cyangwa se kumvikanisha ko abahutu ari bo bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo aha murabyumva cyane, ni mu gihe abanyekongo b'abatutsi bo ngo ari abanyamahanga kubera ko bahamya ko ururimi bavuga ari Ikinyarwanda. Nduhungirehe ati icyo agamije kirasobanutse, kuvuga ko abanyekongo b'abahutu ari bo gusa bakomokayo, ko banafite ururimi rwabo rwo muri Kongo rwitwa igihutu, mu gihe abatutsi bavuga ko bavuga Ikinyarwanda ari abanyamahanga ari abanyarwanda kubera ko ururimi rwabo ruba gusa hirya y'umupaka. Mu ntangiriro za Gashyantare Politike Muyaya n'itsinda ry'abanyekongo b'abatutsi bari b'abanyamurenge ubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatanya mu gutangaza ko nta kibazo bene wabo batuye muri komine Minengo bafite, nyamara ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo rikomeje kubagabaho ibitero. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko afite amatsiko yo kumenya niba aba abanyekongo na bagenzi babo bahuriye cyangwa se bahuriye na Muyaya muri Canada. Kuri iyi nshuro batangaza ko ururimi bavuga atari Ikinyarwanda, bakemeranya n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ko bavuga igihutu. Asobanura ko ibikorwa byo gushaka gutesha agaciro abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi atari bishya kuri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko benshi cyangwa se kuko ari kenshi abayobozi bo muri guverinoma ya Kinshasa muri iki gihugu bagiye babibasira cyangwa se bagashyigikira ababibasira. Urugero rwa vuba yatanze n'urwa General Major Sylvain Ikenge Bomusa wagiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC mu Koza 2025 akavuga ko abanyekongo b'abatutsikazi batabyarana nabo badahuje ubwoko, asaba abagabo kubitondera. Nago dutinda, reka twikomereze ahangaha nta nicyo gusobanura gihari, ahubwo noneho twinjire ku kibuga cy'imirwano aho ibintu byarushijeho gukara ndetse no gukarata.
gusa icyo nakomeza mvuga ku bijyanye n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukusi guterana amagambo no kuvuganira ababuze kivugira ku ruhande rw'abanyekongo batuye hariya murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abo bwoko bw'abatutsi bahonyorerwa gushira ndetse bicirwa kurwara nk'inda nk'uko guverinoma Kinshasa yabishyize mu migambi yayo. Ibi rero u Rwanda rufatwa nk'ururwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ngo uru Rwanda ruhagamije ngo gusahura igihugu cya Kongo nibyo guverinoma Kinshasa irushinja. U Rwanda ariko narwo rubihakana rubitera utwatsi rugashinja Kongo guverinoma Kinshasa muri rusange gushyigikira umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero ndagira ngo noneho twibande cyane kukuba byarageze naho u Rwanda na Kongo bisinyana amasezerano ajya kwitwa nk'ay'agahenge kubera ko n'amasezerano akubiyemo ihagarikwa ry'imirwano ariko hakabaho gusenya umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi n'ingingo yo kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ubwo rero ayo masezerano yasinywe tariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 kugeza na magingo ya nta kirakorwa ngashyirwe mu bikorwa. Abenshi rero bari batangiye gutangaza bimwe mu byavugiwe i Washington ko u Rwanda ndetse na Perezida Kagame bashobora kuza gufatirwa ibihano bijyanye n'imyitwarire nyuma yo gusinya aya masezerano isa nigaragaza ko mu by'ukuri abari harimo gukerensa ibikubiye muri aya masezerano. Telefone yaturutse i Kigali ikahamagara i Washington yaburijemo ibyo byose byari ikibazo cyangwa se byibazwagaho dore ko ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ubwabyo byitangarije ko byahagaritse gahunda yo gufatira u Rwanda ibihano nyuma y'ubuvugizi bwakozwe na Senateri Lindsey Graham w'umunyamerika. The Wall Street Journal yanditse ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Perezida Kagame yahamagaye Senateri Graham hanyuma amusaba ubufasha bwo guhagarika umugambi wa White House wo gufatira u Rwanda ibihano. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Amerika yarakunze kuvuga ko izahana u Rwanda irushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na guverinoma ya Kinshasa mu Kuboza umwaka wa 2025. Hanyuma rero Lindsey Graham ngo yemeye ubwo bufasha asaba White House n'ibiro bya Vice President JD Vance kudafata ibyo bihano kubera ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizewe wa Amerika bityo ko kurufatira ibihano byarushora kure y'ubufatanye na Washington. Graham kandi ngo yabwiye White House ko u Rwanda rwubahirije gahunda yo kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byasinyanye. Abayobozi benshi bazi ibyiriya dosiye bavuga ko White House yahise yisubira ku cyemezo cy'ibihano yateganyaga gufata nubwo abayobozi batandukanye batumvaga kimwe ibyo kubihagarika. Hanyuma rero uyu Senateri Graham niwe akaba umwe mu bagize ishyaka ry'abarepublike akaba akomoka muri Karere y'Epfo ndetse akanaba umuntu wa hafi cyane ya Perezida Donald Trump. Kuri ubu rero umuvugizi we ntacyo aratangaza ko biri ibi bivugwa. White House nayo ntacyo irabivugaho. Muri Kamena umwaka ushize nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byageze ku masezerano y'amahoro nyuma yo guhurizwa mu biganiro na Amerika. N'amasezerano akubiyemo ingingo zitandukanye zirimo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC barwana mu by'ukuri no gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufasha ingabo za leta ya Kongo muri iriya ntambara ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rumaze igihe rwarafashe. Ku ya 4 Ukuboza nabwo 2025 Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo bemeje burundu ari amasezerano mu muhango witabiriwe na Perezida Donald Trump. Senateri Lindsey Graham wari witabiriye uwo muhango yavuze ko rwose ayo masezerano ari ikintu cyari gifite cyari kiri hafi kudashoboka gutekereza ariko ubu kikaba cyarabaye impamo. Icyakora nyuma yo kuyasinya imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Turaje tuninjire aho bikomereye aka kanya. Ni mu gihe M23 ishinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuba arizo ziyigabaho ibitero. White House yabwiye The Wall Street Journal ko ibikorwa by'u Rwanda muri Burasirazuba bwa Kongo binyuranyije ku buryo bugaragara n'amasezerano ya Washington kandi ko Amerika ishaka ko u Rwanda na M23 bihita bikura ingabo zabyo muri ako karere.
umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yabwiye kiriya gitangazamakuru ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa ari amasezerano, anashinja mu by'ukuri Kongo Kinshasa n'imitwe ishyigikiye gukomeza kuyica. Amakuru akavuga ko ibihano Amerika yari imitegura gufatira u Rwanda byagombaga guhabwa abayobozi bakuru barwo na ba M23 mu rwego rwo kurengera amasezerano ya Washington na Amerika, igaragaza impungenge z'uko ari amasezerano ashobora gusenyuka burundu mu gihe nta ngamba zaba azifashwe. Twihuta cyane rero tukivuga ku bya Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Reka mubwire ko Kongo yongeye kuba cyangwa se guverinoma Kinshasa yongeye kugaragaza ko ari nyihandoza cumu. Bivugwa neza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ubufatanye mu by'ubuzima bwa miliyari 1,200,000 z'amadolari ya Amerika, nk'uko guverinoma zombi zabitangaje mu kiganiro bahuriyemo ku wa kane. Iri tangazo rero rikavuga ko ubufatanye buzamara imyaka 5 kuva 2026 kugeza muri 2031. Bavuga ko rwose hakubiyemo miliyoni 900 z'amadolari y'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kongera amafaranga akoreshwa mu buzima mu gihugu, zashakwa na guverinoma ya Kongo. Ubufatanye buzibanda cyane kuri HIV, ni virusi itera sida, igituntu, malaria, ubuzima bw'ababyeyi n'umwana, hanyuma no kurandura polio, kugenzura ibyorezo, guteza imbere imibereho y'abakora mu by'ubuzima no kwitegura no gutabara abyihutirwa. Hanyuma rero reka tugaruke noneho ku makuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano. Ariko ubwo nagira ngo mbanze mbabwire ko ntarasoza ibya Kongo n'u Rwanda. Murabizi ko u Rwanda Perezida Kagame yatanze Madame Louise Mushikiwabo muri manda ya gatatu ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Kongo rero nayo iritambika iti dufite abandi bahatana kandi bakabiza ibyuya b'u Rwanda mu rwego rwo gukomeza gutesha umutwe cyangwa se mu rwego rwo gukomeza kwereka u Rwanda ko hose bahangana. Yitwa Juliana Lumumba rero ni umukobwa wa minisitiri w'intebe wa mbere wa Congo Patrice Emery Lumumba. Uyu rero yatoranyijwe kuri wa gatanu nk'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa la Francophonie OIF, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bari bitezweho kuba yatangwa ni Denis Mukwege watsindiye igihembo cyitiriwe Nobel, ariko kuri ubu byamaze kuba bisubirwaho ko mu buryo budasubirwaho Juliana Lumumba ari we watowe cyangwa se wabaye chosen ko yahatana na Madame Louise Mushikiwabo. Umwe mu bayobozi ba Kongo yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyekongo ati uburemere bw'amarangamutima n'akamaro k'izina, ubushobozi afite ndetse no gushyigikirwa n'igihugu cyose bituma aba umukandida utanga icyizere gikomeye. Umukobwa wa Lumumba azaba ahatanye n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo uzangiza manda ye ya kabiri mu Ngushyingo umwaka wa 2026. U Rwanda rero rukaba ruherutse gukomeza kumugirira icyizere no kumugena nk'umukandida warwo mu matora ataha, aho azaba ahatanira manda ya gatatu. Twinjire ku kibuga cy'imirwano, ibintu byakomeye cyane, urugamba rwabaye amagasa, imirwano ikaze. Reka duhere ku mirwano yasize ihekuye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikaze yatangiriye muri Nyamaboko ya mbere hariya muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yasize intare za Sarambwe zigaruriye uduce twinshi tw'ingenzi. Ni imirwano ikomeye yabaye ku wa gatanu tariki 27 Gashyantare muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru murasirazuba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yumvikanyemo urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu gace ka Nyamaboko. Iyi mirwano yasize ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rifasha agace ka Murema nyuma yo guhangana bikomeye n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru aturuka mu baturage n'andi masoko yigenga ahuriza ko kuba M23 yongeye kwigarura uduce agace ka Murema kari muri groupe wa Nyamaboko ya mbere
Muremba iherereye mu ntera itarenze kilometero 10 uvuye muri centre ya Kazinga ndetse na Ngururu, ahafite akamaro mu igenzura ry'imihanda n'imigenderanire y'uturere two mu majyaruguru ya Masisi. Agace ka Murema gafatwa nk'ahantu hafite inyungu zikomeye cyane mu rwego rwa gisirikare, kuko kegereye cyane imihanda ihuza ibice bitandukanye bya Masisi n'uturere twegeranye. Kugenzura Murema kuri M23 byarayiha amahirwe akomeye cyangwa se ubushobozi bwo gukurikirana no kugenzura ingendo z'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'itangwa ry'ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu gihe cy'imirwano. Aha ngaha rero M23 ikavuga ko iba yarebye kure ikavuga iti aho baca bakora deployment bongera ingabo bongera ibikoresho, reka tuhacungisha ijisho. Nyamoko ya mbere ubwayo ni kamwe mu dushya twinshi twagiye duhinduranya mu by'ukuri amaboko mu mezi ashize bitewe n'imirwano ihoraho hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Kuba Murema yongeye kugwa mu maboko ya M23 bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano wa Kazinga na Ngururu, ndetse bikongera igitutu ku ngabo za leta ziri muri utwo duce. Teritwari ya Masisi rero ni imwe mu zima z'imyaka myinshi zibasiwe n'intambara z'urudaca muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu mateka yayo ya vuba yagiye irangwamo amakimbirane ashingiye ku bibazo by'ubutaka, amoko, imiyoborere n'inyungu mu mutungo kamere. Muri teritwari ya Masisi ntabwo ari ibyo gusa biri i Murema. Reka tugaruke mu zindi axes zigiye zitandukanye, aho FARDC yakubitiwe ahareba inzega kuri amarira akaba yabaye amariba ndetse n'abambari bayo. Amakuru aturuka muri ziriya axes za Masisi aravuga inkuru yimbitsi kuri Colonel Ukwishatse Novel, wari umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa FDLR. Nyuma y'imirwano ikomeye na M23, uyu Colonel Ukwishatse yari umwe mu bakomeye cyane. Ukwishaka waruzwi cyane nka mwene Sikare, yarasanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR, yamaze kugwa ku rugamba yishwe na M23. Amakuru avuga ko yicanywe n'abandi 71. Ukwishaka yiciwe muri teritwari ya Masisi ahakomeje kubera imirwano hagati y'impande zihanganye. Urebye ku ifoto y'umurambo w'uyu mugabo agaramye n'imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK47 ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, urabona ko rwose burya birangira nabi cyane, cyangwa se by'urugamba birangira nabi cyane, ukibaza utese byamugendekeye biti. Hanyuma Murema, iyi axe ya Murema ivugwa mu duce ivugwaho ko iri kugenzurwa na M23, byavuzwe ko rwose ngo yagumyemo coalition nyinshi, abo muri coalition benshi cyane. Aho havuzwe imirwano mu gihe Kinyumba ni hafi ya centre ya Nyabyondo, naho ibintu byari byacitse ku munsi w'ejo masaha y'igitondo. Kinyumba guhera mu gitondo hari harimo kumvikana amasasu menshi, ahari mu nkengero za Nyabyondo hari imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo barwana na M23 hano Kinyumba. Umuturage waho ni waduhamije aravuga ati habaye urugamba rw'imbatura mugabo, kandi haraye hakoreshejwe drone ku munsi wo kuwa kane nimugoroba zagabye ibitero indani mu mujyi wa Nyabyondo. Murabyibuka ibiherutse kuberayo mu mpera z'umwaka ushize ku musozi wa Mongaliyema, drone zihitana abaturage batagira ingano bashyinguwe mu minsi yashize. Akaba ari Nyabyondo rero umuntu atatinya kuvuga ko iri mu kangara tete na magingaya. Ni imirwano myinshi mishya rero iravugwa mu gihe imirwano yabereye mu midugudu myinshi yo mu mirenge ya Katoyi ndetse na Osobanyungu, aho igisirikare cya Kongo gifatanyije na Wazalendo cyari cyagabye ibitero bya drone ndetse n'ibyo hasi ku butaka muri izo axe kuri M23. Ni ibitero M23 ikomeza kwamaganira kure mu matangazo akomeye cyane. Reka twibane ku magambo aremereye yatangajwe na Bertrand Bisimwa wa M23. Inyandiko zatangajwe na Bertrand Bisimwa akoresheje urubuga rwa X Twitter ntizishobora gufatwa nk'amagambo asanzwe ajyanye n'ibihe byihariye, kuko urebye neza ugasesengura ni inyandiko ziri mu murongo wa politiki n'igisirikare uremereye cyane, ushobora kugira ingaruka zirenga aho imirwano iri kubera ukagera no ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Reka tubyinjiremo. Mu byatangajwe, uyu muyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance FF Congo M23 yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa ko bwisha gahenge bwari bwemeranyijweho butangiza ibitero byagutse ku mirongo yose y'urugamba. Ibi birego bya rero nkuko bigaragaramo ibice bitatu by'ingenzi, harimo kwica isezerano rya gahenge, gutegura no gushyira mu ibikorwa cyangwa se igikorwa cya gisirikare cyari giteguwe kandi gihuriweho n'impande zitandukanye, ndetse no guhitamo ku mugaragaro inzira ya gisirikare nk'uburyo nyamukuru bwo gukemura aya makimbirane.
ihonyorwa ry'agahenge rifite uburemere burenze mu guhagarika imirwano by'agateganyo mu ntambara z'iki gihe. Agahenge si uguhagarika amasasu gusa, ni igikorwa cya politiki cyubaka icyizere gike kikaba gisigaye hagati y'impande zihanganye. Ni intambwe ituma buri ruhande rwemerera urundi nk'umuvugizi ufite ijambo mu mishyikirano. Kurenga ku gahenge rero bisobanura gusenya urwego rw'imishyikirano, gutesha agaciro ijambo rya politike no gusimbuza ibiganiro imbaraga z'imbunda. Icyizere gisanzwe ari gike kirushaho gusenyuka, dipolomasi igahabwa umwanya muto mu gihe abasirikare cyangwa se igisirikare gihabwa ijambo rikomeye. Gutanga ibisobanuro by'uko habayeho ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kongo zigizwe na FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuro, imbonerakure z'u Burundi, ingabo za Angola, kandi byagutse byerekana ko atari impanuka cyangwa se kwitwara nabi kw'abasirikare ku giti cyabo. Bivuga igikorwa cyateguwe, cyatekerejwe, cyapanzwe kandi cyemejwe ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bwa gisirikare. Imvugo yakoreshejwe ishyiraho igitekerezo cy'uko habayeho guhitamo ku bushake inzira y'intambara. Ibi bishobora rero kuba byagaragaza ihinduka riva ku mirwano y'uduce twihariye rigana mu ntambara ifite igishushanyo mbonera gihamye n'intego z'igihe kirekire. Bertrand Bisimwa rero ati mu by'ukuri guverinoma Kinshasa yagaragaje ibimenyetso simusiga by'uko ishobora kuba yarahisemo inzira y'intambara. Ikirego cya gatatu rero ngo nicyo gifite uburemere ahangaha kurusha, kuko ngo harimo guhitamo ku mugaragaro inzira ya gisirikare nk'uburyo bwo gukemura ibibazo cyangwa se ikibazo. Niba koko ariko bimeze, ngo byasobanura ko inzira ya politike yubatswe buhoro binyuze mu buhuza bw'akarere n'amahanga yaba isigaye isa nikorwa gusa kw'izina idafite imbaraga zihagije. Ni mu mateka ya Kongo cyane cyane murasirazuba w'igihugu intambara yakunze kuba ingaruka z'uko politiki yunamiwe, ariko iyo ihindutse igikoresho cyatoranyijwe ku bushake ibitakiri ikimenyetso cyo kunanirwa kwa politiki, ahubwo igahinduka politiki ubwayo. Iryo hinduka rero ngo rifite ingaruka zikomeye, rishyira amakimbirane mu gihe kirekire, rigabanya amahirwe y'ubwumvikane kandi rikongera igiciro cy'ubuzima n'umutekano. Mu bihe rero cyangwa se mu gihe ibi birego byafatwa nk'ukuri, icyizere cy'uko ibiganiro byatanga umusaruro kirushaho kugabanuka. Ibikorwa byatangijwe i Doha bishobora kugaragara nk'ibyasigaye inyuma. Ku rundi ruhande ubusabe bw'agahenge bwashyizwe imbere na perezida wa Angola Joao Lourenço, ariko nawe wakoze ishyano kohereza ingabo, byanibashijweho na benshi. Bushobora kugaragara rero nk'ubwateshejwe agaciro n'imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare byakomeje. Ibi rero bigashyira cyane cyangwa se bishyira mu kibazo imbaraga z'ubuhuza bw'akarere, cyane cyane mu gihe perezida wa Kongo Felix Tshisekedi agaragara nk'ufata icyemezo gitandukanye n'inzira yifuzwaga n'abahuza. Ikibazo ntikigarukira ku bantu ku giti cyabo gusa, kuko kireba ireme n'ubudahangarwa bw'imiyoborere y'ubuhuza bwa Afurika. Iyo ijambo ry'umuhuza ridahabwa agaciro cyangwa se rikavuguruzwa n'ibikorwa byo ku rugamba, ubirebesheje amaso y'ubushishozi rero ahangaha inyubako ya dipolomasi iranyeganyega. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga bahita batangira kongera gupima inyungu zabo, buri ruhande rugashaka inkunga hanze y'imbibi zarwo. Ahangaha rero nagira ngo namwe mutanga ibitekerezo. Ese mukurikije imyitwarire ya guverinoma ya Kinshasa muri iki kibazo mu bihe by'agahenge, niki bibashushanyiriza nyaboneka? Reka mu by'ukuri duhane ibitekerezo, dusangire ibitekerezo ahangaha muri iyi nkuru. Hanyuma rero reka mbabwire ko uri Lieutenant Colonel Willy Ngoma bivuga ko ashobora kuba kiri muzima cyangwa se yaba agihumeka w'abazima, bivuye ku kuba guverinoma ya Kinshasa yabitangaje ubwayo ku rubuga rwa X, yarahise isiba ibyo tangazo. Bivuye ku kuba M23 umutwe yabarizwagamo ndetse akaba n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo itaratangaza mu buryo bweruye ko Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaba yaritabye Imana, ngiye yakwihanganisha n'abagize umuryango we. Bikomotse ku kuba n'ibinyamakuru bitandukanye bishidikanya cyangwa se bitaragaragaza mu by'ukuri aho yarasiwe harazwi cyangwa se haravugwa, ariko ntihagaragazwa mu by'ukuri uko byakozwe, ntihagaragazwa mu by'ukuri ukuri guhamye kw'aya makuru. Ntabwo rero twabikomozaho ngo dushimangire ko Willy Ngoma yaba yaritabye Imana.
yaritabye Imana mu by'ukuri bikaba bigihuhiswa gutya bitaratangazwa nk'ukuri. Twaba turanyine kugira ngo dukomeze tubakurikiranire uko bimeze. Gusa icyo nshaka kubabwira nuko amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko Willy Ngoma ngo yamaze no gukingurwa amashyamba yo muri Masisi mu gihe ngo abakunzi be bari biteze ko ngo ashobora gushyingurwa mu cyubahiro. Ukibaza nanone Willy Ngoma umuntu ukomeye kuriya yashyingurwa mu buryo bw'ibanga nk'ubu, nacyo kikaba ari ikibazo kibazwa. Igisubizo kikabira avuga ko rero Ngoma yashyinguwe ngo kuwa gatatu w'iki cyumweru nyuma y'umunsi umwe yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe muri teritwari ya Masisi. Umunyamakuru Pero Rwanda abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko bitandukanye n'amakuru yavugaga ko umurambo wa Colonel Willy Ngoma wagombaga kugarurwa i Goma. Amakuru ngo aravuga ko yashyinguwe nta cyubahiro na gito ahawe kandi mu ibanga rikomeye, mu gihe kuwa gatatu mu ishyamba riri hafi ya Rubaya ariho yashyinguwe. Aya ariko hakaba ari amakuru adafitiwe gihamya, bikavuga ko ngo yarasamwe n'abandi bagera kuri 19 kuri 18 nawe urimo, bikaba ari 19 n'amakuru tugishakisha hasi hejuru ngo tumenye ukuri kwayo muri rusange. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ituruka i Rubavu, inkuru ivuga ko rwose kuri wa gatanu tariki 27 Gashyantare u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 208 bagize imiryango 59 batashye ku bushake bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda rero banyuze ku mpaka wa la Coronishe i Rubavu bajyanwa mu kigo cy'agateganyo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi, bakaba bakiriwe n'umuyobozi wa Karere. Mu kubakira rero umuyobozi w'akarere Prosper Murindwa yabasabye kwisanga mu gihugu cyabo, gufatanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu no kwita ku burezi bw'abana babo, hubahirizwa indangagaciro z'ubumwe, kureba kure no kubazwa inshingano nk'inkingi icyizere cy'igihugu cyubakiyeho. Ni ibyo ngibyo rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru 5 kuri 5 hano kuri News Lab TV. Turakomeza kubana.